Ni sambula na wekanda ndo batatamaya na nandangona ni Vaki Kelly na Radio Fiji wana ndo mwiviti kei na FBC TV. Ndaba binubina kay na nonda iwasi ni ngonongo ni sa tikutale na iliu-iliu ni nonda matinitu Prime Minister Orenge Mbaini Marama mena may bakurital kina na vital noa en ngauna varuti kyongo. Ni sambula binak. Bulbina utsan sa usapan politika ni kami na nonda ni warung tu mena program na kami kuah ni sambul binak. Binaka may tiga butong mandangan na vital noa en ngauna varuti kyongo. Ni kuah enda na vital noa tiga na bika ambaleta na ngeli kero nindo mandangan na ibu amadala matata me ambaleta na itavi ni matambosi ni ngeli maroi ni toki. Bina watsun. Yoro ni tiga buna mandangan na nungu matala ambaleta na itavi ni matambos ni ngeli maroi na matambos ni ngeli maroi tau buta ke na ruku ni lawa na ya adana tika na Toki Lands Trust Act kena cina kadia wasngabul 1940 kano ni tabi bimbi wakalawa mereda me maroroya se wakamarangeta na kena pangata kena ngeli ni Toki me yang abali over ni Toki ni ngeli na ngona sahoti singini kuah kena be singini mataka olong itali tsinga na lawa liwi an donu kena lewani kena mandia taki ndikebi kena ondonu na sulni lisi kena lese ne na ngele bakai toke olong itu na kumuni kena vianga ni ngele se labuni lisi ka hota ber ni toke ni ngele olong itali tsinga kena andrabi baka mangkosa me tiko eso na kenre was ningel ni toke ningel mera banga taka marroya ka toko na non rasa sang tikene mimbi tiko bakala na ni nona vilu takina matabosi de ningel marroi sai ko me daka na vi ka vina kandundu ver ni toke ningel na wale darusan na tarasartiga ni na tariso era tingo mitoka turang nilin ng tamatin itu, so nalilibon wera kawaiti ko nanduin ni isaw ni lisi, eloray ni isaw lewu na lisi ni tikiningel lalay, ka laylay na isaw ni lisi ni tikiningel lewu. Kaya nindo mandanga na kena iba madala, na buku ni nduin yongo. Na watsin na ultango athura ki maybe ona nongo bisi ko na buli ko na bidana mada sauti, lewu rakuta may na vital no ni so nangele lalai so lebu so nangeli lebu so lalai ko da kitu kumena kana vital no tagine kana somi so na lise vasanga bul nundul nandola watu na chiku ni no logma yung me vital no bote kir to ne bilu takini tamba da ni kele marroi saketo me vital no sakene sau mer na ge ora na lebu non ra so ni lisimbeka mer ge me vital no bote kir to ne bilu taki me kero ni binibinda ina kene sau me dena sanga ba ni chugu ber na labule buaya me sumi ngana dono nguna ni waswasi na kene susumi eu mina katanga mutugu na bi kendala barong chugu mai ndon me matata chugu bi kenda ni ruo chugu na lawa podo chugu na nonda do solili sekina daga takina rente verto na tambada ni kelmaro verto na tiltibi matai na alta se agriculture ya tanda chukune Agriculture Land Loan and Tenant Act na alta bodu bokalawa na labo kini rende ya na ilabo somi to manda ya tanda chukune premium no ni na rongo chukune bosongo na premium kina rende na Toki Land Trust Act botu taki mai ni sau ningele na market na tanda chukune na market value na rongo chuna linibo no rona bosa na premium kena rende na market value mutokoro totalmanda na alta roch kone wasi menda matatu bi kenda ni roch kuna lawa bodo chuna non to do sulilisi kena taka kena rende mai vertu na tamban taka ni gele marroi endo na alta sena Agriculture Landlord and Tenant Act kena karua na talta, TLTA, ando nalta tuiliu sa talta. Na alta, na Agriculture Landlord and Tenant Act, epoka tampakin dua nga anak na sul na lisi ni TT. TT chiko nang gala pa kay Toki.
titi nanggel ni matentu se bulu dua ka bakalau taikina na lava kini ono na pasyente na ronga talchunga na bosogo na unimproved capital value ono na pasyente se sau ningele e sau mi merende e mambale ono na pasyente na sau ningele ndo sulichu ku merende na vital no ni alta na isau ningele na ruku ni alta arandu mana bebunua ke debichi ndo pakatauta ki mai na kalasi ni ningele itu na kalasi ningele kalasi 2 kalasi 2 kalasi 3 kalasi 4 kaya mambala na nduindu ni isau ningele na ruku ni alta rua wasi ko rua ndo na mai na kena kalasi taki ningele kena vangataki ningele me baka ningele mbulu ningele ni tiresi ningele ni lomba sudu kem ndu lomba sudu kena susu manu ka baka kena te new kara ndu ke tu na ken resau wasi rua chungo na wachoni na isau ningele na rukuni alta dua na kalasi ningele dua na kena vangataki tiko na komiti kando ndingi takana matentu mendo ndike na isau ningele ngo na UCB na VI5 na ambaki na komiti ngo se ocho tundambe na runondoro chini kandu ambeka asa lako menon tu baka tutu na runondoro chini kaono ya na itubu ni sumni rende ya mai taro bitu wali lai na runondoro chini kaono balatan ya mai ndoni chuko na thangilamba bida na lengalile wa tarekenda nanu mimese kumando ni sitoso na suninge toso da kena suninge na ngona balatini takibeyanga evital nongo ni ono pasyente ni rende sume na rukuni alta na alta ono na pasyente ina ndo takibeyanga na rende sume na rukuni alta kasanga ni bakatau mai na suningele na makete na matambo siningele mararo endo lava ka endo ni lava ka sumito mata na dana chuko na new list consideration kona new list consideration ko bali to chuko na darare de chuko be ko na via list chuko ni lebu chuko na non rai labo mera soma new list consideration kaya bute ke mena kala siningele somi bakayaka na ni sartu sila mai nangele me list taki enangele ro bakayaka na kala siningele sana ge buki na kaya dana chuko na list consideration ni buso tiao torang ni nonton matinitu dari bilang kami nonton mandana dingula kaleka nak ni biar ni kai bakuri tali tu kana vital na ngono borutaki na nonton ngona ni baki keli na radio Fiji wana ndo miviti kay na FBC TV Nandang nanti ko ni Baki Kelly na Radio Fiji wana ndo miviti kay na FBC TV may nanda bulang itiko na iliw-liw ni nanda matinitu Prime Minister Warenge Mbaini Marama. Turang nilil nanda matinitu ni Baki Rital mandar mani pamalan. Mina watsin yoro ni suban ilis nga na vital no dabut ang balata na tekibayanga ni ono na pasyente ni rende. Sumi na rukuni alta ono na pasyente na rende ndo sumi na ndo songo na alta. Sing di baka na suningele na market. Na matampo suningele maro yung kay lava kay doon lavo. So mito man dada na chukmo na new list consideration. Go me buke na kena so mina on na pasyente na rende. Me baka libuta ka walile na rende on na pasyente. Ya nabe kaya na tarana suningele si rende na rukuni alta. Usat kuno sa ko na buno echukin na lisi na kalasi ningele na biba torida kita ke tarana ngele me baka nanguni salam beka na wai na libu ke kena chiku bola kata na bitauni si bi chiku libu ena rukuni ni nalta wuchoni bodo kina na solini lisi karasanga ni kanitei me baka na biba kabalitaki na takang bisnisi na biba torida kitaki na sarbanua na chuki ni matentu gangi ni batu na nguni sala ni stima kina tumbuni wai go ero kati wana kini karuwa ni wasiwasi ndo na alta
doa na ITLTA na talta. Wasiki na ortungo. Nei lau somunto manda kina rende dakata ke mai sa uningele ena market e vaso tuno chuko na capital value kanto dakata kina na unit me ngai lava ki kai ka visu tari na kena vayanga takina gele. Yana buna chuko kina na rukuni alta na rende somi. Randuindu na tuwa kini vanua nda kilabi na chu kasora re tutuba tutumbeka ia nanduindu chukunga na kende sau kanda ulu apa kina ena labu somi somi tuma da kina rende wakatuta kina isau ningele sena rende mena vanua chuku kina ba usada butochi na lebu ni vanua kina mbulimbuli na be batur taki me pakana ngon sala na liba salam bekani waida na telefoni ni ngarabi ni vitu seki ke na kena tigo bola katana vitauni wotsoni unono mo sana sumi na kena na matai na militar na wali usara na iba madala to sariti na vital no en nguna boro tikongo na iwalu wali ni bolu tumi ni ngele kobu ki na tunda ko ni kobu na bolu tumi ni ngele ki na kena kobu ti ngele turanga ni linda matini tu esa libu sariti na kena vital no en ang unonggo kirin do mandanga na kena iba madala matata naka wotsoni na buni bengara buni matambos ni ngele maro i wa sa ta buto na matambos ni ngele maro ya te butaki pakalawa ni chin kadi was ngahulu en rukuni law ni matambos ni ngele maro Tokay Land Trust Act 1940 soli buana matambos na kuko me maro kang karaba na kana kata kata ngele Tokay na bukunda na keni Tokay indina ongo e bodi en wasiba ni law lebungo na matambos e maro kata na wasi lebundo ni ngele biti kada bati ko na suara tu na dio sa bula pasende so tu na dio sa bula karu pasende e bilu tu kici ko na wilingo baleta na ni klabi na tu na ragibisa we tara tu na nda banua sakanye tu ko bole wile na nontangele ko e bilu tu kici na luil ni pasende ni ngele ni nda banua e ngaraba tu ko na tamata ka ni ngele maroi unono mensaje kumandanga na Dios abulu na pasente na matambos e marue kata na wasile bundundo ningele biti kada buti ko na Dios abulu na pasente bukadada mai na lebu todo ko ningele no dabuno engaraba na kena kubuti na kena mbiwe tonda kuni kobu na kena listaki na ngele ka bakaki na kena wasi na kena ilahu ni lisi kibira ndundo na linibunua ka volai mera toki ningele klabi na kango rubi so teri bata chiko na tambata ka ningele marui bata ke na bitari bunwa daga baka vol ka salanga na matambos ningele marui ke na ministry ne beka ka toki ka o katiki na toki Facebook ke na tambana ne bitari bunwa ba sa boso chikina nangele kubuti me mbina tonda kuni kubuko mera ni listaki ngo vitano te sartu nga bo semana ta kadeni kanen biu na tonda kuni kobu na nontan kele ni tuke ngara na matambos ni kele marroi na rara mani lawa lebu wasi chin kabitu na Tokay Land Trust Act chin kadiwa wasangul enangan rebikin na non rasay ni na leo ni matanggali karbola ene boli kambula mana ambaki chin kawalu la kodake isa sibio ni masangul kando na pasede na non rasay na leo ni matanggali sana ngai bagadur na daka ni kanan biu tonda kuni kubu na ngele ya ni kamni na non ni boro nguma ina kanan do biu na tonda kuni kubu na num ngele na kana bagay volotaki endolo rekina ni biro chivina kana biro chivina ka tiko na kan ngele na ito kiningele karasanga ni nabanga takana ngele na ngone ni lisi tundure da mata una tamata da ni gele maro na tambana kalau ri talanga mena viro robina na be kai rawa chimene lisi kina vanga ta kiningele si la honi lisi mena pandondo listali
ni toki ni ngele. Tamara saya tundu reda kina wabina kartuna tamara ni ngele maroi ni sember ni mbiu na dona ngele na taunda ku ni kubu. Ni sabakan donui ni sabakan donui mai mbiu na taunda ku ni kubu sandong kay tambak na notice ni matentu. Sana kay mbiu na taunda ku ni kubu na ngele na lomani vida na ambaki kasulichuki na lisi. Ni sabakan na lisi na sukatal na ngele me kubuti. Yana vital no etiko bana non to na chicken na ko tu chicken na mbiu na tonda ni kubu no tangel chico na pakalu tungele nangele borondam damu ke nangele kamboko ngele borondam damu ke nangele kamboko ena bia tutu batanga na vingara bine ke na kubu chinengele ni matangali kamboko ke nangele taleso kan dui toka dui tok nga bakalelay. Di ba so tiyaw turangan nilin na matin itu? Naka. Dari bilang bilang total mandana tinggal kalek. En nonton ngau nani baki keli en radio video na damo viti ke na FBC TV ni berni kay bakuri tali tu kana vital no. En ngau na baro ta kyongo. Nang itu kan dibagi keli na radio video na damo viti ke na FBC TV sana to sar itu kana vital no. Dari bilang turangan nilin na matin itu di bakuri tal mandana no ni pamadal. Ibina ko tsu no awosu ke na ngele bordam dam ke na ngele kamboko na bia tutu batanga na vingara bine ke na kubu chu ngele ni matangali na kamboko ke na ngele taleso kan dundu tokanga waleleng ngele ni matangali kamboko na ngele go ro to kay mer crown ndorong to chu na bosana crown schedule Crown Schedule B lands may nangon na ni veteran po no tuma na chinkadiya tul sangabul kawalu chinkadiya ba sangabul ndo ba to kay taltunga me ngele mboro wendamdam na Crown Schedule ara kilay tu na kendri toke ningele sara kilay tu na toke ningele ramani may kaumboko ngay luto ng ngele ngo may toke na matentu. Na Crown Schedule B, na matagaling-galing ko, siya nga nindua, tukon nino na, sing ni claim tag, nangon ni Vitaring Gibuno, siya po sa mumbulit agyan na Vitaring Gibuno, tumada na chinkadiyo tuls kawul kawal. Kamani lalatunga, yan Crown Schedule B. Yamani, tukan na tumen na matentu, yan ang unang kiling ko. Yan runon dulu karua, ni nakilacho ka, manimgay, kando na napalimenji. Ena la buki the Amendment Act na batin karua kena chin katolu ni runondul karua me sa rasuka ke na Crown Schedule A and Crown Schedule B lands kanda to kena tu matentu me sa suka kena TLTB me sa lay wili merangele okay tuki ni naklabi na kando na bunogo amay ta kina vile de zabi so ravilo imbakina bata na ilabo na kinilabo manising ni bukan dundun tayo ba na puno dundun men ron rokino ito kia fes tu kita may na TLTB nang nataka kina na amendment act ni parliamenti agay may banga tayo na TLTB na ilabo ya amay alini kina bukan dua iya managkarapat talaga na TLTB na kanra kusukay wir na kanra ituki na via busa kena be matanggali karabia bita may nanon rakere mera bakay bota kina gor to sangkarabati ko na tamban ningel kobu na reserve commission na tamatata ningel maroy to sangkarabati ko na tamban ko nabi wasat ko no nabi labon nilisi ke de raw may nabi ingel ni matanggali kamboko na schedule B endo bangolay kina tamatata ituki mendole banga take na no da grabe raramba na kawi tuki sangkay dakat ko nongo ni sa yato nga may doon ilabon nilisi virtu na tampatata ng maroy sa bandun tag sarbi virtu na tampatata ng maroy ni busot tampatata ni ituki FS may maroy may banga take ke may banga take bikenda na ituki kenda na kartu no may banga take kina yan
kena may bakan doon ni na parliament din na amendment neck ya at tukitag mo kina na ngele man na schedule A, schedule B may na matentu kina TLTB puto kina kanilaw. Wutso ni na vital no ni ngele mbor damdam. Kaya ka kuningan draba mo ni Chigo mbaka yor nang andaba mera kubuta indo nang gele kasa komboko na kina matanggali nang andaba mo ni bolo may buwana bunilawa se bakalewa na indo na fom ni kere karaw ni torima na bolo ni tamban ni gele kubu isuba na ibolo se fom mu menangai waka utuma da ki bona rokutui na nom ni bolo ni sana kami indo mo ikina na bol ni vitoko ni mek. Ni santi kibi o tina kere na bolo na gele kin butu kina gele kangan drebi me kubuchi. Iyo tina kena butu kina gele sana gai kedi be indo nan dambe ne matabi bangkangai ni gele kubu. Iyo tina mbumbului sana bako da ke indo na bakatutu kina matambos ni gele marui mena bakatulewa kina. Napakatutu sana bukan dunia rana matambos sana gai tambaki na newspaper kena bola tambaki bukan matentu na Fiji Gaman Gazette dole berndo ngame bosa kundu juga imurin nunu momo tuku na ni dala tuku na vital noya ni bosa nangon na takakina na vital no ni bibangai sa tambaki o na Gazette sana gai waruta kendo na bola buana ililu ni bitring bonua melak me beso takana kena tukin nengele tukin nengele ni matanggali kombok kaya pakai lista gitu nengele sana gay daw bukan royan ni labu ni lisi ngona sa beso takio chikin na bola bukan jinjin ni tukin nengele register of tukin lens wow sa tukuno chinga na labu kete ni lisi nengele pango ka sedingo minimber ni tambaki na lewa ni matambos na Gazette ando panguloy kina tambata ni toke mengrabi kina nabi kararamba membali chikenda na kawi toke retal tunga na vital no ni toke ni kubuchi ni ngel ni matentu chuko indo na tambani lawa na lawa ni ngel ni toke na TLTA 1940 karawa kina bua indua na matangali melaki kubuto indo na ngele ka toke ni chuko na matentu ongo na lawa wasi chin kawalu ni toke Lentrasek 1940 na lawa ngo suli na kuko buana minister ni beka ba toke me tambaka ba matentu na kena kubuche indo na chikingele ni matentu ki bua indo na matangali kasaba jinjin tak ni sa senga ni birau timbe kana ngele ra toke na chiko sali chumbe kana non ngele na matangali sa chiko buana minister ni minister mena wasi anangele ngo bir ena ngonongo tarobitu na kena garabi no kubu chiningele bango meba kana ibogoro matentu yana kubu chiningele ni matentu tarobitu kombalete ni neno machu no matentu ne roni sona ngele ngo mesuko medani sisoli dena lagla kon nebi bangata kamay muri kwa tao tarobitu kina nebi talongo bikamni na ito kiningele ni kereti ko mai na matanggali ngere bango na yanga muni kilati ko na senga ni ngarabi na numini kere me adama ngona sa peso to kin na matentu na iboro ka bora te kito manda na kubuti ngeli toke na takata ni kana kubuti ngeli toke en garaba na matambos ni ngeli marroi na rarama ni lawa wasichin kalima na lawango sule na koko wana matambos me mbito baka tiki ndone wasningele ka toke ne ndone matangali me baka tumbu me ngele tambu singele ko Yusutiu turang ni linon tamatintu dari mana menan total mandana tengula keleka ni ber ni gai vakuri tali tiko na vital no na ngona borotaki na nondanga una ni vaki keli na radio Fiji wana ndo miviti ki na FBC TV. Nandang una tiko ni Vaki Keli na Radio Fiji 1 nando miviti nitaki ni matatatiga ni na ibo madala sarunga vitoka na nandang una go turanga ni linon tamatin tu mina watso no bosu na kana kubuchi na ngeli ni toke
ke uru ni lusu wa tale manda na nungu waka madalo tu mando. Na kena kubuchi ni ngele i tauke. Na taka ni kena kubuchi na nonda ngele. Na tauke e nkarawa na matambosi ni ngele maroi. E na raram ni lao lewu wasi chin kalima. Ona lao lewu na i tauke Lands Trust Act 1940. Na lawangu e sulia na kuku wana matambosi. Me mbita waka tiki indona wasi ni ngele. Ka tauke na indona matangali. Me waka tambui me ngele tambu. Se ngele kobu. Dua dana seperti ga na ngele tambu se ngele kobu. Na ngele kobu e tambu ni listaki. Takena inaki merawanga takana leo ni matangali. Membala tana non rambula ina vesinga. Kebaka kuni nganda me kobu tina no muni ngele. Ena nganda muni bola mo bona manje lebu se bakalewe na indona form ni kere. Karau ni tauri mai na bola ni tamban ni ngele kobu suba. Na i vola se fomu me na ngai vakautou manda ki wana rokotui wanga na tikina i liu ena na muni boli na sana me ndo mai kina na i vola ni vitokuni i sante ki bio tina kere na boli na ngai le mbutu kina ngele ka me lura ina kena i tu waki kina vika era tu ena ndela ni ngele ena ndeke bitalenga na kenda i tukutuku na leo ni matangali me bakana ken riwili ken leo ni ngele ken kuku wero sa tau ken rautiku ana loro i todo kumai urtu na tamada ni ngele maru me matata chiku ni yo chen ken butu ken ngele ana ngai kadi be ndona ndambe ni matabi wanga ngai ni ngele ko na matabi wanga ngai ngo ena karaba kin na ken bumbulu ta ken tukutuku kachiku bikam ni na ni bunua kamena huke ana kena laki okotole wataki nanu muni kere ni kobu ni ngele ni yotine bumbulu i sana pakauda ke indona pakatutu kena matambosi ni ngele marui mena pakatule wakina na pakatutu sana pakandunia rao na matambosi sana ngai ndau tambake na newspaper kena ibola tambake wakamatentu na Fiji Gaman Gazette winawalu Pinaka, na wali usaran na ibo madala, to sari tukuna bital no, ena ngono boro tigongo, turanga na ilino damatintu, libu na itu kinigele, ara kawaiti ko na nortu sa boboy tiko na lisi na matambosi ningel marroi, kasiangan nira basalata ki oira na itu kinigele, kerin do mandanga na ken itu matata. Na otsuni na bital no gona kena po matata kena boboy ni lis ningele. Na tamba dakadang ningele maro e ndundo numero pakamuria na lawa ni tauke Land Trust na vital no ni regulation tin kay di olson lukaba na laongo e pakamatata katu na vika men na pakamuria na kena pakabuy na ngele ni tauke isang tal nindo na iwalwale me tutubata kina laongo na romber ni tukunaya na regulation go na lawango sanga ni tukuniki na me vaganta kital na labi ni be ka bondo ni makawa me boka buiki na lisi na tigi na ko da kitu mo ingori o no mo tukunu ni sanga tukunu ni dondon me boka mata tigi nga ni sanga ni tu na dondon wana ituki ni lisi boka ituki me boka buia na no na lisi ke boka sama idava na no lisi ena rukuni lawa ubo madalo tiki na regulation 18 o koe nona na lisi endon me bola kina tambata ni gele maroi ni bo chuko rua na mbaki se endon mbaki ni simber ni thaba na nona lisi ke boka ngandreba me boka bui na nona lisi na kana boka ndonu me listale se senga ena boka tule wakina na tambata ni gele maroi na rukuni lawa o bostu kinongo na tamada ni gel marui ena ngai bogadar no na be bokasalataki se be bogara ramataki be rona toki ni gele ni berni dabati ko indona lisi ke baka lisi ko no lo ni gel ko ena basko ilis tali na basko ilis tali kina na itutu makao bakang gel ko kana senga ni toso na lisi ngo na tamada ni gel marui ke baka ena nganrebi me bokabu ni lisi ngo na tamada ni ngele maru e na poko muria tale na kena sala me mbiu na lisi na tonda ku ni ngele ko
Ia na sangani raw na sangani raw ni baka yang takital na bika bakando ni na nguna ka sulito mandakin na lisi. Me matata chiku ber na nonda na vital nongo. Kini balbalongo ni nangan vital na nonra be bakando ni na leo ni matanggali. Sibi ano no sa bul na pasyente alatak. Kaya kaya na lilay man na pasyente na pinakati. Esa nanggele ko butyug nga kami na nonra kanakan na leo ni matanggali. Kana sing ni baboy. Nakabaliw. Pinabaliw sa na ibang madal. Okay lang ni sa matatatigay na kinabitan lo ta kina Angeli na ngununggo. Dari bila kami natarima na nabikang balititiko na matambosi ninggel matambosi nila bumusuki na nanda puno. Kirindo mandangan na naman ibang madal. Binaka utsun ni na kenalawa nalawa ni labu musuki nanda puno. Sinalawa ka bodo na kenatita ba kinatambani labu musuki. Solituki na koko virtu na matambosi na bod. Nartundo bebueti, nartu bebuke nangon nila katumukoso. Ver na non remember. Na bebuke ngo boditu na FNPF Act. Na bebuke ko ni na may redang ko dakati ko nangonongo. Tambane chini ka 5 ka diwan tigin endua. Wili kin na bebuke ndo soliver na member. Nangon ni tangilamba. Mepakan na Cyclone Winston, siya na Cyclone Harold. O bituko ni ke wacho ni, ising ni Cabo, sekitunga mepakan doon niya nga na matentu na Fiji first na bibuking ko. Si Didi Makaumay. Yan ang bagirunong dul katolu, anandala ni Vilutag ni matentu ni SDL, arawa siya na member, bula kate, bas nga $1 million. Yan na bibuking membalat na Cyclone Nemi. Ena chini ka dia wal sombol kabitu asul talanga na bibu ke ber na memba kara wala ngai kata kan yo china bobiri kwa luta ka siti ben rembuka Di ba sa tiyaw turang nilin ng damatin tu? Iyo Do tal mandana dingo legalek sabi na volume ni berri nang kay bada bari tu na vital no ngono baro ta kilan dangaw na ni Baki Kelly na Radio Fiji waran da may biti kina FBC TV. Nandangaw na tigo ni Baki Kelly na Radio Fiji waran da may biti kina FBC TV uti ni waswasin ni nanda vital no nangaw na baro tigo ngo. Turang nilin ng damatin itu. na watson wa boss tu na kana sul tu na bibu ke ber na memba ni tamban la musuki na ngonan renre meba kana Cyclone Winston Cyclone Harold o tung tal tsunga ni singini kabo sekitong kay meba kan doon nga matentu na Fiji first na vital nong sa di makaumay minambagiro ng dul katulu to abo kan doon nga matentu na SDL erosya na memba wala katebas nga $1 million. Na bibu kami balata na Cyclone Nemi. O bas tu ni kaya wala sa mga kabitu na vital no ni bobiri adaka borumbuka. Ramay wasay talanga doon ilabo or na bukalengay na nguna. O tu ni chungo menta kila ati ni sini bibu ke bongo. Isi di makau chikumay. Sara may bukira wa doon raw chin ko tol non dolo na memba ni Lab Musuki. Na matai kene kerua ni bibu ke amai suli. Ni rongo tu na vital ni phase 1 kene phase 2. Sa mai suli someo te rote wals ngabul ka $1 million bir na buke. Ros ngabul ka $1 million so man matentu. Ono sa ngabul ka $1 million so na Lab Musuki. Me pakanganin ta klato do ko chuko so weekenda pakambimbir na takadaka na tambani sarwanua. Rasim berat juga ni taka se musuki juga na ken risau. Dapat kila juga na dren nimbula. Raso tabu juga wirna wekanda. Leni buno biti metari kenta juga na mati libungo na COVID-19. No kongona. Ena vital no ni matentu kena matambos ni Lab Musuki. Sana no metos tali na bibu keso. Wirna no daka rasivalengay juga kata. Ana tomana juga na FNPF na Lab Musuki kena matentu anon rebukei siyang ni may dakata kambaleta na COVID-19 kaya Musuki juga na ken risau
Tamba ni labu musu ke rawa bina kani dengu na bibu ke sulia tikungo wir na member sing dundun me lebu rakawai sarakina ba lebu perto sa kan tike ka be ba kan tu takina tiko na nonra tubu ke labu ni simber ni mai ki ndau kadi biani na bibu ke sobango tondore de mina kana bilu takni tamba ni labu musu me ba kain takila tiko na tambani labu musu ke sibe tiko e bitu ng bilioni ng dola na non rea una member ka baka tukai tu baka asset na labu umu mai tiko ng bange sena cash back cash kena deposit e sibe tiko na 5 milyon ng dola obi tiko na nga ni narunan dul ka ba kasi tiko na nonda ilabo na tamban nila musu ke 2.8 ng bilyon. Nabagsauti sama itara tiko na 8.5 ng bilyon na ilabo sa tiko kina. Ano nga may baganda chini bikam ni na member kaya ni bukay tiko na ngunonggo ni tara tiko nga may na numni labo ka tiko na general account. Karoto tiko na tools nga bula pa siya na numni labo marui. Na klabi na tiko awose tiko ni ru tiko na wasi ni labo e tiko na labo musu ki na FNPF ndo na general account e tolu sanga bula pasente ndo na reserve account e bit sanga bula pasente do lebo tiko na rabo na politiki sa votingo na nomni labo ko ni amaro itu me ngai ni boka dengo ni kina senga ni labo ana singiri ni tara ako tiko na reserve account e bit sanga bula na pasente ranga ni tara na general account ni tolu sanga bula na pasente na bit sanga bula na pasente na ronga baka dengo bati ni sa 5 sa bula kalima ena ngon ni sama ibang atake kina nam ni labo katuna general account ya na ngona sangai top up kina na matentu ko ta kautu mai na bida na fisngo ena kena somiti ko na bibuke bikemni o krenga mo meu takaro takaike utsoni menda no numatinga ni nonda tumbu ni labo ndabu ke chugo kinongo nonda waswasinga ni labo enda maro itu menda ngai tauro nangona sandari taikina nangona sandari tingukina lebu ngani nomni tatara mai na tumbungo na kana lele chugo ngamai na nomni labo di bakadeu sakere chuga ni menda lewa ba matau menda banga takana labo ni bebu kengo na sala matau kabu kekina na numtumbula baka matawale. Nawali usara na ibang madala, may dapat nga nabital no, kaya bagay ito tali so na itutuk, din na biyabarita ka birno kandarun dapat nga menonong unonggo. Pinaka utsun, ako ang bimbita ko na vital no ni app ko, kasi ba ko sa machungo, na KFG app. Weekend na telepono ko na smartphone sa kire menda download ta na KFG app ene buki kenda buki le buki mani tete na matengo ena kenda malio better to na rin to mi kara na tampanimbula so deso chichiko bula kachiko ke sandu e to bi ko ya na matengo na COVID-19 mataya ena bakara ta kabirto na tampanimbula napakarara takabira na nanda tampanimbula rendo takababo kina pakatataro ni ikinamari nung tambula na tambaningon sala ni rarete talangama utunit ko ni rarete talangama rin na matentulilew ni bosot ni namaro ito ko na nung tambula na talnongo nararo ni rarete may na nilistal may weekend na saraman mambeka ni sarana rede chugun yo kenda tamaro binaka chugun na tambula nawali usara turangan nililan tamatin tu binawali usara na munisolian na muningauna muni may bulang iti ko na nguna borotaki na nondangauna ni Baki Kelly and Radio Fiji 1 na dumibiti kay na FBC TV binawali usara na borong may na bikamun yung butumbuha ni kalunga ta sakiti ko